Tautuana mo follow fan to the joy for Pongo the Tanto Proclaim Sports Talanoa. Elongo the Tautuana Bluwave TV. Ya ile ifanga ole fefila ga le tatou tap au sili langi. Ya o tatou to ifilo ifo ile va tuli mala fata. Yo le tala ile moto le mali e toa. Ya ile aso mata ko fia so sumo le hono le le fia le aso lulu masani. Ya o tu ina tu ile tatou Proclaim o masani ya sports Talanoa. Le gatala ile o le uro time before. Ya o wa mafai ona to faʻasoa lo wina le dei Proclaim. Ilunga o le ala ta faʻasoa o le TV and seat. Free view. Kama fo ele lau TV. Wo ka ko rungo free view. General 200 ava peolete tausa ilia la le temile o le pole aso sa. Fa to faʻasoa lo wina tatu Proclaim le after tele le tua ya vano mafai ona te tala mai ste mi mato falo tele mala uso. Peitai ya o le numero na o le general le free view. Tama TV and set le mo lo TV mo tatou i New Zealand ya manisi fo yo lo fa nganga le on demand. Ya TV and set e te mawala le tatou Proclaim le ile pole sa ile general lua sela. Ya o le matou fat singa masani ma matou o vaa. Ya o misia o le uso fo italu ono o adu se tu ma le weekend. Ya matou to fa tasi ma le fionga i le fasina le fionga tulafoa. Ana tele Aiolupo tea ile dei fa ngala fia me se fo. Ya o sia ma uso matua. Makua de dia makua ya. Wa failo mai ai lona lau wa le tulanga fo i wa yai e te usanga ma le. Usanga makole amio. Ya le fionga Aumua to ba. E va talo fatu. O misia o lua. Ya va talo fatu asiata. Ya me se foi le mai mo si la fo tatou no. Ile nei tu la fia tatou pokala. E tatou no foi o fia la tu no si la mai wa to e tau mai. Si li fa fika yo ke ola. Ya e fatal vot foi tulafoa. Ya maloli. Si li wa yo ko mai. Ai tau masau le fingole. Uma kiki. Ya. Fatal vot sa mo ni tu la fiafi. Sa matatu pokala me. Alo le so Aumua lagi ma ya. Malo malaga. Malo siat Aumua ya me se velo nga Samoa. Ia panga umalava tatou Proclaim sports no ne aso lulu ne aso no ne o October. E fiel ile lo mas ma causa. Mafai. Ki anga o pai palolo lungai. Oi se sa o so le ki o fo ke o fo se tanga te sa o Samoa ai de Ro po lai pai lo fale ani o Samoa mai. Fo le wa le bon fo ka um. Ne ai. Ne mo ingi va pe. O ke vai kulva ala ngo ko yo ne ka palolo. Pode fia o nga kol palolo. O ki a kol palolo. Talo fai ka kofi anga ngari. Ya langa ngade le sa wela le au le o me alo fale na mai le au kiti le laula au me farani. Me le pone au sitalia. Fa ngo sa tawa. After ye fo ile sunga te tai kapteni fa pe fo ile. Ole au tama tai po la usi ali. Ma kula. La sa usi la kola fo. Ne ki ali. Ali. Oh. Me ale tatou. E ai kai ngi ye ka mai ka yo la me ye. Eh no fa toi foi. Fa ko le yo. O me le. O lo coreano que ngo fo. Kire ka. Que go foi Pui lo coreano fa. Pui le si o so. Me ale, ma tu for tara tu spa. Amor me le go sa certo hotel. Nada. Ale le le si o so. Oh. E tupu mai le amio. Ya mai fa foka mo pi. Falava pero mai. Eu mai la mu. Mai. Tai ile kapteni ole au. Kapteni me la malo sia. Ole au ki sponsor nei. As ka gora ka pira ka usi. Es ka mai. Se foi mai. Que no le. Sa tao ame. Ne si mai. Ko e fa fangu mai au ye aso. Launa au mai fa. Me le pone la ia. Ala ye foi au nei au malo si le ye foi au lupe si liva. Ole au le mata ia na ia fo pena. Malo si lo foi le kiti o i me pone Australia. Ya na fa me alo fo mai ila le tamale. E ila mar te tusina mai e ala ngop te tala ina alo tau rush mai la i wa fo ina le kolu ofu kolu ke kusi. Tasi langa e lua langa si le fia le vai ai le kiriki. Oisa. Ya e le kiriki au io. E o le mo le toi fa malo mo fa te tele. Ya. Alo. O tatou
new fans po o new viewers I lungo le tatou free view. Congratulations ni kako wadu lungo le kako malo voi kako inga Samoa ni viva manyanga kako wo yaiwa ni ole ma le tuala o nga tonu nei o se sorry October le utatu ma wen tatou of no lungo free view channels for TV and sit o November lungo Skype Iyo ni kama wow kama lunga o fai ko kama ya fa'atai mo mua fa'atai le tua ma o ia te tala ina awala fai totoa o me fa'afainga tai va ia le tino e fai ngofieru mo le tua no le fa'atai o le fionga le tatou li pule ya ska ko tai lava yo ngaftasi po le fionga fa'alonga ya nai ya awa ana le e me fai go fa pe o le yo le pam o le fe po le pele o sa i malo upu o fe upu nei ya nga sa i malo ele fai ngofi o sa i malo la vale na tasi le le nga na fa o le fe fa ufa fa lo o le sue malo sa la o ya le ma ya wala nga fa o le fe ya de leite le fa pe o le fe sue malo Olha fez o malo. Sempre, não? Papiar, papai, ele. Yeah, congratulations. Papai, yeah, eu vou na iluminum talo lá. Molila. Mas você a vanua tatou te. Militino fantasia. Eu vou te se lhe ofala na tu ina mai. Tu sai foi o seu nome ale fioga de lipule. Wa tasile talonga le la fa solo ye tatou mo tso fo ki ti fa Samoa o le snuka o le foi la ua maua o le a offer mai anytime tau tio talonga ia o le a sawe markamba fo le la ko loli fa sa keri ke fo le ia ma ua le production e pu ina ia nei talonga finangalo ia le tatou wa o se fa manu yanga sili on the tau te ia mai fa tai fo la fa lo te le tulonga le tutua uyo lea ya aka kile ku manu longa wa tatou wa fatalo fa ya fatalo fa tu wo ma pa anga mai mala ale sports Talanoa lu wa tautua le Bluwave TV po o nei ama to New Zealand po Samoa po so se tafo le lalo langi atalo fa tu mo for fatu la fsiri mo mo tautua tu manu e ma fa mu palanga ka ko bala le weekend ya mo ni fa mu sa no fo talo tu lava o malanga lau talenga siata o le situlanga sa ta fa popo tu me o sa no il fa monianga le mo tato ya o le tulenga fa tai fo la finga renga to fia le tu il la to no talo ta po inga fo yo ta tu fo ya le Blue TV ya le wa monuia ia ne fa mo ai monuia le weekend sa ta na man malanga sa ta le se fa solo pelo fa sili yang o le ke ni sa ngo mai to le fo e pega fai lo break e ki pia o ese ma ia la vol weekend ya tau fe lo ni sina kaloka de weekend como le lo ia mana ia foi vai tele tato mai fa sport fai sina o seu longa wa longa o le te fenga ruenga il fa il court foi kasile ngo fanga ko ngo il ka ko pokala ngo foi ngai alo fanga foi ye o lo ko ngo le ngo fo e wa ko ye ya nga fo na ko foi ya nga ka ko ye tuangia me o me lua me ka ke molia ole o kuspa ia po ia me o maka ko fa ke sia ia me se la ngu ka ke soka ia ka ia wal ka ko mai ka ko keima maka na kala ko ko yo la mo fo ala mo yo mo la ko malo faftai ia manuel malanga le weekend ole faftai ngai lo to o le meta o melponi o ma tu fito wa lo ale ia ole stete ole au malo sile le storm le na le uina le imoria ia langa ile tau president fonga anda ia tele sori e manga ia ka ori ia melponi o tala tu maro to fa pete ite malu lu tu tato ai lu tu pu ia o malu lu ia e foi aso ese o foi le aso e mau uma ia kau kai me kasi on tu for stete le foi tala na e mo faina e mau four season in one day e timu amaka le kimu la ia winter fa malu lu pa
Mana Ele é uma ilha porque ela me amou. Eu vou babear o é sal me. Kamale kamilianga taimilianga na rupu. Fio fangu nei tina ele sisi esavali. Okay, lopi. Fawau pelu loka mo. Tatu mana longa. Avoi bai. Tatu result. I mention issue tulanga na tatu meita alonga le tatu putuno. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Ia, toi whaataro whaaturi te liu mai o le tātou sports te loa le fiafi marolonga masariai. Toi whaampu ele matuanga whaafitai tātou sponsors. Ia, sa marianga le lei. O mwhaion au ina tutu sa ole nei porokalame ia fiafi o soluru te tasi. Tatou me I Toleafoa ma Aumua I le unga o talonga. Tatou amata mai ele tau mwhainga le alo Samoa le sunga jai o petaia. I lana fōsu anga I le vavea o le aso san te anei. Le na maru malo ina ua tongi atu le solo lana panga le sunga ia Messi. Now, a tatou watu mo moe highlightinga o stats tamai. Losu luiva tau sanga le sunga ia jai o petaia. Tosu tasi tau sanga le sunga ia Messi. E o mi Messi le lua na lua I nisi fo ia futu fo ia e lua e 6-2 ia e o mi umara wori ia so mi ma to o mi ala tangata le o Messi so ia e pe advantage umale le tulanga o la stats ma tulanga o fusu anga lo su male ono ila ono le o manu ia le fusu anga sunga petaia lo su male ono le se faia ina ai o lo se fu roi mana tu yoti o le sunga ia Messi mai Britania o le ulusu tolu fusu anga lua a o tolu la I faina ia ai suma le lua tu yoti ele le history le sunga ia Messi tu lango tangata na lata alo mai ma vanga pena ai si feso lua fina ngalo ele tu langa na ta automate fusu anga ale alo la tono ulo fionga telefone. Ia, lenga mai mo masa mo ka ko mo foi. Ele fengo fie foi ia perkangia lan ka alo ma chai. Ia waka maka mai mo ka follow mai la ina ngi sa mo I langa fusuanga me se foi ia nga pokala me lan kulenga ma ko I wal pipea la vai sai mo fusuanga le conditioning me umala vai ia Malaysia me kum kumunga me ole le o langa attitude foi los kameki ki mimika pe mo ka le la vole ole ar fusuanga ia esa
Wala ki foi kongi o solo ko. Ia ma mea palangi foi ia vai ko lava. E se fe mai foi leanga ma fa o si palangi panga fa wa ka ku inva. Ma fa le kongo ia ringa mangi fa malo lava ia chai. Ma se foi langa kona. Ia ngai o ku a fu sai. Alo fa tai a tōra fa Aumua. De leita penanga o pitai. De vavai et fo te leanga kole ninga tūranga pena. Wai longa nga ka penga leia chai le i talonga lea. E pēla on tatou ta ua ia stats fo le mo records fo ia ia pēa nei ta ua si ata fo le tangata e umi ia koe mamafa fo. Ia ka ke whai al kala fo le whai skingo karo. Ke whai lamwa i le lamwa ta penanga ia ma le lei fo le mafau. O tūranga fo le tamale lano le tunu. Ele sanga foi le e songa ngau la makanga foi a vai la matanga e makua i sau wan pa langi mga alo e kili o tatou tamale ai fa ko mai lava e chaile le la foi ia la makanga mai ia se yo ola vala i ngo kamisanga ia le nga kongi ole olona leina le rile ole ko ala vanga i le mga foi le la vero ala vero ho ka ile ma ho le kurkuri lo fa pe fa umol ka minga e loi la va ma kam fai la va inga ia e mana i tele le fai unga no e le le ta le tom fai ngal tato patri Ma lo va jai ha ma lo le tu yo til tabu sanga ono e na o tongi le solo ia wa ora kongia le solo o mo foi le nga wa ilo ele e sia no fai on ai fa tai va ngale no so noina fa tai fai on ele pulu nau mo na tai mira valea wai le fai on ele fia ko ila ala u fa tu ia ma le tino le tama ai vai tu lo le ila ngai to so foi le la ko fa ngo ka foi le penga io take le malolo le tai mi a tonu o le sau la tu ko na malo ia e to fa tiri foi mo le ai o wa ve ai la le lo fatu mo wina le sunga ya chai opetia ma IPF World Cruiserweight Champion ya o lo fatu mo wina la na lui mandole fa ya malu ilu e ka malo chai opetia le Ukraine fo le champion ya ai tatalo a wala nga ole alu le wa ka ko kamelo ya ele to fa tau va ale alu o le si vai nga o i tatalo nga fuso nga o tatu ia o le mai tau watua tau ta alo fa komingo ia le wala pie te lo tupe tulanga fa tulanga nga fuso nga fo ia le ale heavyweight ia wala nga o le sa peina i lunga fo le tatu alo le tunu ia lupe soli ai Joseph Parker ale la pe mana na o mai ia le au ala pia fo ia au le fa ia fuso nga o ia la tu dupai e avatul tatu tama tulo ia lupe soli e fa anda ka tile talonga le mana na o ia Tyson ma music ole so lo fina ngalo le swing ole tulanga o ta oto mai ai fai pele nga ile la lolang ya mata mai ya mo so fina ngalo o so la sia tele o ta o tulanga le pe foi le o panga mama mai foi le anda ka foi le i main event ya pe taila le o ta o tulanga le ia o whainga whapisinisi lama ia le ui nei ole ai ole mele le na na oila o ala pile la ke o mai tonu tūlanga ia o e mano si tupe o la ala ua whaila va le mera umanga oila ko vore ia ole troa inga mai no ka fo ia fika fo ila ia ka mo fo ka ma fo laso a se ma e pe ngo mai umana vana ia kam mafusu le ia kai me kas ia le o iwa ngo o ia ko inga mele ia ole kam fai vole ia kele ia kaka fo le mai moama o koe e kokongia la ko tikes fo ngai o kai mingi o pisinisi la tura fo saole ia ngo o le ave o tupai o fai so anga ibe ia ngo ele fai vinga fa ko susani ke mia sola o le kupe o al me mongi ai o le kupe wa uma kala fa me money is not everything money is power o le menga ma fuanga nga ave la wala ia ke avia sa a con sa va pe pule mena wala people il fuanga ai ke avia o ke kilo fo i le promoter ai fo a Joseph Parker a lup soli ai wa kile pola la vai pola promoter po i fuanga ai kulangon ia wa pe o ia fo le promote ia ai fo i lenga fe inga ia Joshua Eddie Hearn
ia pe o ngale ia pe la o me fa pengi wala e kilo la ia wa me fa pengi ku fa ngome ia kilo to se pakala ni sila o la ku la ngala iki kilo ko promote la pe kangi i ko kam o kilo la nga wale ngo ko fa siri match ai o chaso man me uni nga umakni ya al me ala o ia lo mi sia ko mai mapaka lungal me ya vai fola i kako o lenga malo paka ya walda ko malo sainga vole o kanga ka mo lunga la o paka la na ngoa mai ya vai fola ngalo ngal promola pela me nga fa ya ko mo ya la wala pi ya ko langa ko pe me ya e pula promola o ya promoting ya ang kam fuso po ye fuso pela me nga a fa ya la mo ko pe paka ya lang fo yo me ya e va yo a mo ko Ole popolenga fo ilele olo ia itu ile va ia ila tau ole I fusuanga. Ole tulanga fo ile umi na fatatia ia asni fusuanga main event re sunga la Joseph Park. Ma ono ave ma tulanga fo ile o kur kai mi porto sanga fo ua o taule ia ole tutusa. Wa kasire tactics e fa onga fo ie e kama se o le fatu tu ai foi lili ia foi mai ia vai lá pela me foi le tupu ia Anthony Joshua la to delay tu ai te lo fusuanga ia lela usau fa mo fa le ia me uli foi le ia fa tu langa fa pena ai ele taimile na so o me fusuanga Anthony Joshua fatu le winga na le senga sau lava o masang ia me lo umina tom na malo lo ma koma foi le ia ele lo la tu langa ia uile tatou talia lupe o pupula po lupe o mali ia awa se tatou fusuanga lele ia lo le tu ala tu tatou atu le manusina e o mata tu faʻasoa muli ai tatou atu I highlight ole asiata ole o saunoa lau tale ole toi tasi as fusuanga le sia lo tatou tonu le Tuna tafa. Oh, le UFC. UFC. Oh, ma na ia le. Ola sa volen sa wo. Ma na ia telele. Sa matu Talanoa e wina le mo se taimi mo te feilo ia I male matua sai oi Brisbane le taimi sai Brisbane ia matua. O junior ma tafa. Ya marisi ele I matua. Ya ai ona sai le pito le vala le VIP sila so lo se lenga ia o sa wale mo se taimi mo te felo ia e la final fa after wala ngola e Brisbane ia tu o le na yalo ia la tu malo junior o la va tafa family ia ma na ia tele o ngol le va ka le ngala fus ia ala ngai maro sia ka me kero mo Ate ia ole o si usu le titile le to suia lo no so tu ala ia ma ia fo fa manu ia pita ia ka misanga lua le nga pa la va o mai lo male o mai lo foi mas Aiolupo foi ia congratulations ia lo tatou ma nisi lava o matou le mau le nei vai ngola fiafi o na foi le sai di malo tu longo fai pelenga so se tu inga se kaili nei ono po ia ma tu fa malo atu tu longo fa pena ole tatou atu lai le marusina ese le kula ngorka ko mangusinga le wai Aumua Tautuana au te fai tu sa tatou manusina vo ile lepe ai era me mali no vai talonga markeska solo ole va ver fo nga markeska por no lato skiers again le se dua highlight over road vai uma tatou tu faʻasoa tu pa tatou o tau mo fainga tatou au mai Samoa ai tau mo fainga le qualify congratulations qualify le World Cup Ana sa rua mai tau atu tapenanga ma le speed wo la ia tu lango talo nei ia va fai ma makakuia ia le hanga mai mo Samoa pe ka ko ia va ka kala results ia le ka ko ai o le fucking ngonga o ka ronga ko I mau lunga fucking ngonga ia lo foi fa na we kengi o ka ronga ese manga ia por skiers o le ko I meu ia ka o mai ia la ka penga fo ia fa malo ko fia onga ia mala ko pulenga ko sai ka penga fa fingo fiala lu ngola u kala awala la kala mala ia ko la lo fu ka ko ingi la ka pi kam finga ka fa ma falva ai la ka pi kengi
Te kia ua ia, e wawe aku ngā siampingi ka ko kengi le World Cup i leo kama. La mea mo ianga. So, whamol mole. Ave, develop, ave, lava keimi, ma lava kupe, ma ia kakanga i e fo i e kukusa kama, ma kama ika, i kulango whamongianga mea umala. Ia kako vai aku nge, ka vai aku i whakingonga e nge, alom whanau au kenge sole e sel mana. Oisi keimi kake wai pe sole. Ele me whai e kama whakingo skia se whai mai e kenge. E whai o tiako le whakanganga o le polo, o lenga mo e mea umai. O mea umari au molinga ka mo i masi aka leo whakingo mai e kenge. E nā tonu lava. Ia vai, e po e apa u lalo ala whiri. Ala whiri ki al pono. Mana ia i o le skills te. Ai, mai maue pe ana whape tu sai ma le whaingona i tamaita i tūlanga walanga le nā, ma uena ia usu enga fo ia i whai al tātou prokalama. Walanga le wa mai a mai wa futoi fo mai. Ia, ele siringiana ni so, ele ngi kupe ngai kengi o mau. O le ta alo mai al fatu. O le melena le iai. Lai fai mai le fatu kusa o le fa o ngai kengi le po le sa le nga le na tau iai le taimi. So le fa o le fatu a o le me le valu le pe o le pulu makau. Kusa o le fatu a tau wasa mai na le manusina le mele sa tau vai taimi. Ta alo le fatu. O le taimi nei wa professional la kapi wa ya. Whanau no wha inai whawhatala na maua mai ia o mai fo ia ma no fo malai vale le niso te mai tai o nga ilalo no tau no mai tatou manusina. Ia le ise tupe umi le taimi e sui ei va ana inisi ia o ngofo whawtai nei a inga la ule ta ua asua whao a inga a oe na nga le lei ia mau ave whare e inga se i tau ia mana tua fuila o nga isi kako kamai kai. E kako kenge locals wo man tual vanga lea even i tupai le ai mani alauni le se tupe ia ona i te neti fo i e Samoa i Australia ma whawhetai nei a inga langa ki o whapea mai mau tele o luana mele o le ua na maua mai nei report i o vanga lea so whawhetai tele a inga na tōwara lofa nei te neti lengi alaungi e whaingi mo e ame fo i lele ia na wale o isi au ka whawhao enjoy weekends ngofo ia le fale ngai ia o kengi o kafe ia ai fa malo sai di malo e sa o lau so no e unga kako World Cup mo i kako ki moni le ia o fa fte sia ta o le wa va tu fo fa malo fo i le fa ia onga ma kulenga ia me se fo i ia alom fana to mata a woni tanto mama i le yumi la kapia sa mo tanto i le tulanga le o moni le ia Toleafoa e pe ke mo champingi sa mori le World Cup ai o va ia tu le tam fainga fo ia lo tomata te fa pe fo ia ni tau fainga fo ia na yo fi mai fo la o tatou nei al manusa mo tono le ipola la ia ai le faila ona fatu salia e selma na ia o titilo atu le au le al manusina la to skalamu online out o le mesili le foi makali atu ma Toleafoa le va vai ku ngol kalo ia Elaines aus fo ngol ale va venga ko recover ma ko switch o kengi mo le va venga ma fo ia lo ko al pongi o overle ia ale mo ia lo ko ia la ia fa ngasko mo le le ma fo to mata ia le la ko skalamu le la ko lainga o le timing o pasim tu long fa pena ese le mana ia le la va to fo fa malo fo il tato au it mata ai fa no te tulanga le wa sa no ia asiata ta o te tulanga le fa sa no mai le ona vai o ia au ta mata im tu long fa pena ai fa pe le mam Samoa o tulanga la le fa sina tu fo la e ta tauna ona au tilo le masa idi le ia se CEO o se tangata e lofa ia mo le tato high performance tu long fa pena i tulanga yo fasala mo tatou la kapiuni o wa e taula von tatou o ia o me pito i leanga o vaenga le va tu fa fonga le tunu o le la ai e isi le manuia ma le ngoa ta le leia o le tau mafainga anai ta mai tai nei ai ese kanga kai e polonga ai le fa kupenga ese a inga ia ma fakia ai le tau a fa so ino nei ta ma ai nga o pomoni le na ai a uma e ange mea e ave ama ta uile ngoa ta ule yo la pisa mo a ole me moni la ele o ia se vai nga tele o mo me se so ninga
I le tūlanga lea. Secondly, le la ua whamautua I tau mwhainga le tama lea lena vesea mailona ingoa ma lena le karia inga e vea ma high performance. Wa o ia le ua coach le au le mansi. Ramsey, Ramsey. le coach, Lea la ua matua prove ai Ramsey. Prove ai ma tatou faʻasoa I porokalame. Kaka sao ha lea le high performance. Wale mingoi a keinga ia mingoi mei. Ia o le tūlanga lana. Tau te tūlanga le wa o lea la vā tātou te atonu ai nisi fole o sa'i mai ma aini ai o lea la ua o fola i nei mātua ni le ona alo nei tamaita ia o le ala na o le aungani ato le sports Talanoa ma le pokalami i nei tātou whai ma le alofa tau te tūlanga le wa toi tau o foil tu le tū le high performance siata lea la uka ko whaalongolongo atu mwhaafonga fo le tunu o le ufasa la ale mau hota le to tele la tolo apala ya una toi se mai mau ale kai o la wo i la kanga ka ye wo la wo i la ko mafofo kanga ka la ke ku ngoi kulanga nei le la talo tel pokalami ia fai la filifilinga ma le sa ole o tanga te tauna mo ina le CEO ma le high performance awa afa pe o le nga saul kanga ka le sa high performance manager high performance sa CEO o ia la fa fenga sa bulenga moe ale la saui ia longo winga la e o ki fa solo a ko marka ko la kapi ale wa maka ku I awalo to mai tai le na vai o se me o le o fa ali mai e maria me fa ile tu ali sa mamu male samu ia pi o le o mo kele mau me la ku kupu mai sa mo li la kapi I me ku kupu ile board me ku kupu I se manga la kapi me ale sa wan man sina ye o ka al kusala o focus ia lo o wan man lo pro mai wanga fa penge o lai o ke e o mai foi fa pe o le vai ngala sa mo ngala nga manguia au le o mo mai A fa le bilanga ale mela le o le manguia au le o ngo e mo o ken ka al mo le coach mala ko lai ele o ia tele se ele kusa pa wan vaenga le carry ai le la kapisa mo ele manusina ona o lalo le lakapi. O sa moa le ka. Yes. O se upu ini. Whakingonga. E whakingoinga. Me umai whai ai. O ni alaungi o le ka alo fua kai kengi. Ia, fo inanga. Su e ai la tau o la tau ainga. E ai ma tūlanga whapena. O le sa iri malo. E whiololo nei tamaitai mai locals mai Samoa. Au tele uma. O nei alo ma whanau o ia tunu pe Australia le tau li whamel tele mani a tatou New Zealand. Ruinga na pe o fa ku tele tu la na mai ai malo lo le va e o inga isi ka mai ka ila ngofo no fia ai e ta wole si la fia le tu no meia wala nga o luma nga ke ma fale mele tele na si la fia o ko mo sina ia posta easy for mai ia le kere kala le o ri ale le result le ai le ai credits lava ya Ramsey ia ma tamo fainga mas ai lo ese kupea le ka ka pisa mo le mele ele se kamio sanga fai Samoa ia se la me la ke awa o kalango I fua ma ave fa mongianga I Samoa le ele la ka pisa mo le se la ka pia fai al mer ko fe koi wa le ve si o po ai le CEO ai le high performance manager manga me a le manguia me man sina e ele fe au le ka o mai ele nga ka le ave le au ma kenka alo ai kaunga ka kilo ia Samoa o ai foi ka la ku me foi le yungi la ka pi ma le board wa le la se o mal va ngale ye ave fa mo I la ka pi I ku kusa fa mangianga mo e wa kama ma le kengi lo pro me kengi lo qualify le world cup ia le nana la fa lo tele ma tu fa so pe a mai el tatou There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods.
Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Toi whaatalo whatu ni tariu mai o le proklami marologa masani ia ane ngata ilea mau te whaatalo whatu nei tātou viewers fou I lunga o le free view ia wao leu toi whaasalowina I le afiafi o le aso sa ai o le nei tau te tu in sawa tu le afiafi o le aso lulu mo tātou umai pe o le masani ia tātou wafea se I whaatea ia results o le NPC ia mana initial results o le NFL ia ona tātou toi whaasoa ai la ia tu sa initial issues o lo mafai ona faʻasoa lau tele tulaga o taʻaloga o lea ua mai a quarterfinals ia malo manu quarterfinals mo sa taalo Wellington o sia matou au ma le au oi faiiga li o kouli counters manukau malo Wellington lu Super Super fa Bay of Plenty malo Bay of Plenty I le Super River I le na le Super Fitu a Hawke's Bay e va la karkaloga lea Taunaki malolo le ai tasi ia Waikato. Se furu hulima le se furu le fa. Ia mali talonga le va o Canterbury ma Tasman manu malo ia I Canterbury ono suma le lua ile se furu le fa Tasman. O le lo fatula ka mai semi finals la stona nei ia Aumua mo Toleafoa. Le atangia me la ta alo Bay of Plenty ma Canterbury. Ai ta alo Wellington mo Waikato. Ia isa ili ai poi ole a ska ko peki ia tatou peti tatou me ole me o tau na ia a Ulua I le semi-final mua Bay of Plenty Canterbury Toleafoa oh ia Canterbury Aumua Bay of Plenty ia mana ia fa mo e kaku ole talonga na lua Wellington Waikato Aumua Waikato ia Wellington anaya ia mai tau mai sa mo wala le fadi e dem fai maku ka ko ko ia io si vanga o se ka ronga foi le o le pingi piliaki mo ka ro ko ko ala nga o fai to Wellington ne o te alu boya umala ai pe mana ia la lu tato me ile NFL atalo fa toi fa tai fo I sunga se yuri te sapolu me so tatu tonga e longo fia o kele posta se yuri lu mangu ya la 49 ala ma 49 malao e longo fia wa le pia ka isi fumi un post ma kamalo e mautino o talonga lea o le fata malo je mato le Seahawks ia ole malolo whakamari ia ioi malolo whakamari we're still in ia vole por kau beginning ai whakamari e ki ngā mumu whee mai karo makuku ia ni kala mori alo se yuli ele a faina se yuli tesi sa polu I'll be back ia o te toi foi mai ia manu malo le 49ers bang manu 49ers manu malo I le Seahawks to sumro no sumro fa talonga le va le Jaguar ma le Bear manu malo le Bears to lu sumro lima I le se furu ma le ono ale Jaguars po le Jaguars talonga le va o le Packers ma le Cardinals manu malo ia I le Packers tolu sumre fa I le se furu mre tolu le Cardinals
o le hisi talonga, o le talonga I le va o le Titans, ma le Colts, manu malo le Colts, luas furu I le sifuma fitu le Titans. Ia, faʻasoa pea ia tisi o talonga, o le talonga I le va o le Texans, ma le Patriots. Oi, sole. Whainua ia le Texans o le. Faʻasoa ma le tasi. I lusu ma le tasi. O le Patriots tasi le au malosi fo I le hisi o le talonga. Buccaneers, 5 super tasi malo I le Saints na lusu ma le fitu. Ia, I le talonga fo I le tatou NFL. O le si tatou talonga, mata ina o le vai le Browns, ma le Eagles. Lua se furu le Eagles, manu malo I le Browns e se furu. Ma leo no. Talonga le va o le Ravens, ma le Commanders. Manu malo le Ravens, tolu se furu I le lua suma le tolu le Commanders. Le si talonga mata ina o le Chargers, lua suma le tolu manu malo I le Broncos, se furu ma le ono. O le talonga le va o le Steelers. Ia, ma le Raiders, tasi le talonga mata ina. Manu malo le Steelers, I le tolu suma le lua, I le suma le tolu le Raiders. Lions, manu malo a ia I le Cowboys, fa se fulu ma le fitu. I le iwa. Wo, I la lua awa. Falcons, tolu suma le varu manu malo, I le Panthers se lua se fulu. Tasi o talonga mana ia fo ia I le nei fo I vai yaso, ma le fai ungo le lava yaso. O le Bengals, is that how you pronounce it out there? Bengals. Yeah, Bengals. Suma le fitu. Manu malo le Giants, is na o le fitu. Tauarunga e nā ia talonga le NFL. Au vai nei le. I o whaasauna le changing room o le 49ers, son. Na Bills. Alo sa po. Pacha. Son. Son le vai le. O whape oi. Kalau sia ele maka ya sia kale mini. Yo. Yeah, ona le wingo na. Pacha. Ana fe kai ma ia fa na ia kwai kongu ia kongu mai wale fuatasi ini talonga ele na le NFL ole liki so se talonga ia man to for semping ele ngalo lo tole semping ele awangi usile tamaita ile ia il World Cup so le ai suba de Samoa. Iyo ya. Ese fo isa iringa malo se tatou tunu. E tulanga ai si ungo kalonga ka kiri faʻasoa ke o misi e tori. Ia au te loa o le lo matalonga le International Rugby League. Ia, tu. Ia o le ua saule lisi o le tatou au le Fetu Samoa. Ia au tamaitai mo sirfia au liki le tamaitai Fetu Samoa ia matulunga. O le whasolonga o le awele o ino tūlanga. Ia, o le tamaitai Evania Belite. O le sisui o le tamaitai Lindsay Tui. Zarina Masanga. Jessica Batea. Jean-Tel Stowers. Jasmine Fongavini. Pauline Biliae. Aneta Nu'ausala. Destiny Brio. Laika Clark, Onalisa Soliola, tamaitai Christian Bio. Ia, leo wakai fo ile tu matua ia leo talo fo ima. Ziena lo vipo. Foi kolosi me le nga. Me leo le nga fala ve la ve me ia. Ele me faianga. Ale la uri ale ka kalo ya ungi sa I se me longa long fai. Bolonga ingoa. Siena lo vipo. Tavana, is it Tavana? Tavana bepali Mercedes. Mercedes and Taulele Siala, or the Tamaitai Michaela Eli, Eva McEwen, Simone Carpani, or the Tamaitai Chitaya Faifua. Ia, malita maita ia pihuka Berryman Duff. Yeah. Malo, tu Samoa. Ole tatou aule al Fetu Samoa. Ia, ole ata pena atu. Ia, awa fo ile tamiru sanga liki Fetu. Fiki e fai ai. Yo to fanta itai ile manusina. Alu male ako kako. Au wale fa vai vai.
to Samoa o le ua tapena mo ta lo ngal fa ngol dei foi vai so mala to test ma le au maro se ngelani o le fa la wilo le fa ngelang it's revenge time o le fa la wilo na la tu le ye fa ngol ta lo ngale enelang ya a mai so ru fina ngalo o le a se ata fa te ta ya mi so tu langa mo le tatou au congratulations o le fa ngol vai so le nei ia le aso fia o le sunga ia Stephen Crichton tamai ki sa kaua ia mangia le skele Stephen o te foi mai le aso onafi ai matu fitaui uma mare tu te leo se matu ai ngale au Crichton ia isa tau lai u fai malanga matu isini au sitali moli mawina fa mo sunga Stephen so once again congratulations Stephen ia a o tatu au le o tapena o le aso ne lo finangalo ia la mo sa famtalang e fai ngo fia ma e lu fole me kupo ko kupo na ia o lenga ka fai fa le ia mi ki el vai ngal work kapinga ia me o la ka vinga le la ka ku pa o le me o le selection picking all out ia le il coach mala ko nga piki le al ka ko o le ma ia ka ko e ma ro ka ko ma ro faftai o le to tele tatou tama i ua masani foi la tuta alo to tele foi la to le nei Australia ua masani le silesi ia foi la o ia tatou nga foi le tau foi ona tapena le la to e moni le la vai to le fo o le memor ki nga kalu mele woka e le fanke e se ya ngelang so la ko ma nga o ngelang e ko o mai fi maro ho la to ya ai le fingo fi ho la ta longa le la lo tu il ta to Samoa le fa ngol vai al me ya vi le al fa ivo al fa no ta to tu maro fa tai ya pa wal na le tatou te talo ma tu atu le tu ta mo fa ngana e tatou ma tu lu tatou talonga fa lu tatou ta alo ma le au e langi ya ora matari e foi talonga pe o tonga au Australia Fiji Papua New Guinea ya ma New Zealand tuli matai uma talonga nei e le fai unga foi o le nei vai yaso matou me mai tatou te faʻasoa i tūlanga o talonga eu te lo ata tu Talanoa i talonga e te lea ina tatou li fafo ia i le talonga au tua i so tatou o tunu web o le lakapi ia ia fai mavainga au toi mo mana ia le tatou faʻasoa mai ona le tau mawhainga se tatou au o le manusina le ua latou meikinga le tūlanga le au ai ai le ipola langi mo le tausanga fou faafetai le pulenga fai a onga ia mai latou ai no te vai tu fo i le tau mo whainga wa tu pai le whai ka no o nei fa talala na no te maua ia ai kere i maua mai ngi kanga ka tanga to ai nga le te whai tu o se tasi o tama ita i sion ai ngai Brisbane o se Italia ia e matua lafo tu lava e matua le tupe facile e fisoso ani ai nei tatou nei to fa fini pe ko ruenga ya long fanda una mi Samoa e pe to tasi e fisoso ani ai tu langa wa so faiso le hingi alongi le ko kongi le ngame o fesili la le lo tama fo wa pe no tu fatu a faine wali ina wo te mana tu sa ile te mina sa no ai fo ile te fono lo ile te milini ia so tau sanga mo vai o ye fa le ya ki i tau le longo ina tu longo ta longo fo e o tama ita ia la kapi ia o kala fa ko inga ia wa e fu tanga te mau fa pena e a tanga te mau fa pena rugby is not for women now o le la ofisi sa o tua ya o lua o legends o le talonga e sa o nga ko inga fa metalanga se mai nga sa lu fa to fa la inga e fe tawi ma sa o na tala pe o le talonga o tau ona fa sa fu le talonga e tu sa o mai so stangata ya vai sia a mo vo ia me sa mo le ia ke wa ia e ke la ia minga man ma fu ngala ia fam kala ai lo ia manga ko em pase ke le fam kala e ka wanga na ko kusa ia le vai nga vo ia kanga ka le ka pia kama fa pia vo ia ka mai ka ia kanga nge so se ka longa la langi ke mi o le mas ka longa le ka lo mai kama ke nge skalo so ia ke ala ia male pia la kalen fia ke mo aku ga o ka ko kingi samping i le World Cup la ka pi i kengi i lo kam ele ko ke mai ka u ngi le au le nga kampangi ya lo fa na o sen manga a pia me la nga wa nga ka fa so ye
pe ringa nga la fa mkalanga I kulanga I ka ko yungi la kapi ya ma fa mo kam foi ia lua I le mene au I ka ia le mo a fa pe lo mo ngia me au kam foi nga lo kam ka promote la kapi kengi maka ka ia le ia wal world cup ko sang fo lo in ko kong o ai foi la kula I me kong si o mai o mala kong I kasi le me ave o fai o me sa ma ave le ia kam foi ia ko I ku wala o kengi ia ave o mai le focus wa o world cup kengi le la fel ko sang fo so ave o mai ia le ia kul makai foi me uma ia ka penga ia support me uma ia am sela me finance foi le I kupe e foi isso só e eu fui me vai pe o la waina ka o la usamo me fala que kilo foi ia le malo por ka o Samoa o Samoa le sofo Samoa so everything o le malo ka fulan kilo e ma kanga I fale ia la we fa fonga men min ska ka longa la ko ia mala ko le officer o ia le uso foi e va vai ka nga makai kuinga me va penginga le ka o sofo Samoa so se au la vai o ka o Samoa ia o me ko kingo nga ale ku malo fafta e so fina ngalo a tau tiri o tu le lisio au yo qualify mo le World Cup to mai tai ia au o le afa ia o le bola kapito te lo tene lala ia o le se me la le afa ina fu o le fina ngalo nala todo te telefono fu le afa ia le fifia ia o lona ia na ai ne vai tau ia o se foi alunga le o telefone ta alunga manu ia alumu fa na o langi me se foi Samoa o le tulanga la le ile fa pe voi le na o ele tulafono apena siat ola la vai tala fa to la to ia so si ta longa a le tulanga la ile ele foi lá o mau e ele o mau ala ngi ma tu pe foi ala tu ia kasi foi lá ne fei o tatou o le la piuni ia ma la ko la fono ia o le la ia wa ka foi lá nga pe an fa ya tu po kala me wa ka nga fa malolo masui uma tu la pena o le talo foi lá fa mole au nge I filifilia fa ko fa unga foi le fa vaenga fo le fa kengi fo ngai fa kengi ko kom e wa mele ye e lo ku kai fongo a lo ku ples kengi o la ko ye fa unga ia mo fili ka ko I fo I kulanga ia mo to fi o le apala yo ngi yo talo le kaunga ele ka vola nga fa ye kai fongo se fa unga fa ye ples kengi se fa unga mai la to nei awana ngo ka kangi e wa kula va e ki kiru mo o ia mai ka ko kamane ia o le si foi na tulanga o le vo wala ka fainga pano kala ku o le wa ko I le porkiki o mengi e o misina ba e mo foi ia la ia lu ku le fainga o campaign la uri e ka kangi la mai e ngo fo ko o fo tulanga ia manga luenga ia le tatou la piu o le ka kalo ko le pokala au ngi mai ko I se fa porkiki e se la kapia se porkiki io le va tu fa mole o ese ai ka kiel la kapi se fa la kapi ole fasili numero tasi e o te fasili ngia ni solo fina o ai se ka ngaka e ngake troa inga ku nga ma koe fa'afo ia ku ngi sponsors mani tupi awa ole fasili le tate fet o makwale yangi ku pe ale yungi ole me mangingo nga ma me ka kingo nga le wo yai lei mani tu mane turanga le wesa no sa a faila o le se tu per la pi ola la me son ko ngela ka ka ngi fenga ringa la me son ko ngi ka kana le high performance ina to yo ko ka fai o le se ko tong fa manolo la na to no ma man tu e pena te fai atu o le issue rei o le no money o le issue sa nga awa le tau te fetua e fa mai ia o angi kupe a ko e ui o le si vaenga ia te fa lunga tu wa o kala le mai ngi a langa se o ki kai ngangi mea ai tau fisi lingu tu sa wal tala ini si fa pe o la ngal le fu o ni si le voluntary bla tu lo fo I fa fonga le tu no a o le menga le ku ka ko au le ai ma se e o le world rugby ele o to ye se na ta inga to e fanda tu ni tu langa e pe ona fa tangi mai
biggest companies, major companies, sponsors, o uma le ima se me o tu e watu. A tau sila. O le tu e tinga ina ana i loko slava i to tono o Samoa. Le ai se Puma, le ai se Nike, le ai se Adidas, le ai nothing. E o company vale le te tele, Qantas e New Zealand, o a uma vanga whapena. Le ai manina, o le fisili la. Why? Ia, whawhkai. Kalkongo foi o Samoa, leo kako o mako koe kalongo whangim ka au. Ka ko alui whawhingo fie ka ko kala. Whakainga la o le mea lo whapea mange o le se kupe. Ok, lea la o le se kupe. O le mwhai alang mingoi. O le mea rola, a whapea o le se kupe o whare kongo mea uma. O ai la e kusi ele lima o whawhiang kupu mea lea. E ki ka whasilingi e la le poa. O la kou nge ua wheo la kou le whainga o po kalame mkulanga mea uma. O ka akia me le se kupe. Ia, a whaina lua o au kenge le whakekainga lua o ala kou ia o ai a kam whaia qualify, leo qualify mai. O la uia whamkalanga e whaia Samoa. Ka lo whai. A whai whai le suia le port ngei mala kou ngei malkulanga le mea ne a lela mai malkausanga whau. Ma i mau a kolka mwhai alum whangau ngei whamu. O a le wana koe whoi ble whoi. A whai o leo le se kupe rei mala. O le mea la le. O silingia le port mala la ko ngā runga sa whai mal mea lau ka kula emi. Wha malo lo. Wakal kong mai o le la o ese. Ko ke le wale vaenga lau kei lola mai mo mai lau i wale langonga. O kaunga ko malo lo. A se whatura la utala le langa le wuk mana tua la. Ia. O le mea e tupura le qualify le sia tatou manusina. E so oi ma le whainga fui o su e ngā kupe laka pi Samoa. E whao ngā aile manusina. E sofia i loto tangata e alolo whātu le manusina. Ai rua tua ruli tanga pupu solo. A le vekul whamkalanga, mausinga le i. O le poa le i ma le mea la pisi le kupu mai Samoa, ma mea le kupu. Au le mea mausinga le kong i. Ai whai i. Plan mo whale kong o ese uma le poa ma la kou sui. Sui ak poa ia kanga ka pau fole me la manga o le rugby. Sui le port. Sui kanga ka langa lo le ka kong winga le fanga o kupe ia Miss Lee lo fanga o fans me. Le o kupe ia vengi me o au kenga linku. A fola u fato le tala Aumua. E sa o le lo fina ngalo. Ai a fili tanga ia le fio ese. Le ala uma matua aka kai mi ngai fa pe o ua mawala le sika kusu nga kupe mo ko sa fo o tau mo mero nga ta le nga o le anga ua lofa uma tanga tele manusina ele tau mo fainga ko sa kai per me foi le nga fa siva mai ya le anga fa ko la ukala tisi uso ya mahon rifo itulau ta ua vang so nga kupe nga fa ina uma foi mai fa pito mai lumba me tulanga fa pena ina ia to nga ua lofa tu tanga ia i mavanga fa pena le foi la o sisilatu o success mo manusina. No doubt. Amakanga kausanga fo pe fai ungo ni tusanga. Wa matana apo masisi mafusi le manusina. E un ka faro kunga. Wa wala audia mai fese tina fo ile le mo manusina ma. Me kongo nga fa mo kola fam kalanga. Paka il manusina ke mingi lo mangia. Aga kilo le mele ku mai o wale so e vango ngi mala ko male por. A fai sa mo ko ku mau wala ko ngi mamea. Ya. Manusina silipia e mai malkai. Afor len ngana ko mai mau ama kai mi ma mea uma kilo sa fa ma singo me sa mo me ngi ko vai ki nga inga nga fai ko mai mau al kai mi pa fai e ko ku mau ka nga ka ngi mala ko ngi ko kongu ir por kiki ma me uma i a fa ingel ka lo ko vai ma ngai o le me pa ole a fia ku le me le io fai ngo fie pi la fai ku sa o nga fa penge o i al fa penge malolo fa pea fa langa fa sanga lunga fa kali pe pa o mai se ia me fa penga sui al menga hika ko pai mai mele ku mal kem i lea au i mau pea i e sui lol me o lunga o sui saulo mai i la me fai la ya si va per ngoli mo la ku o manguia me o mai mai ai tau mo mere tu puale o mate ia tu o le visi me foi o ma ke ia o foi idea o le tulanga le foi e ko kiki voi so se so i voi so se so ha ko pe a foi o fetu ai moni le nei lava o ka kalo Samoa a ko fa lo ko fa pe mai foi se so nga ku pe mo le manusina au lava io le fa mai ko la fa vidi me ko va io ne o fa ka fua o me ne mai o te whai atura o tala Toleafoa Aumua. O le mea leo le kako fundraise mo le manusina.
a fai e le ai le poa di le vaenga le vaenga ke lo lau kala fengo fie i o sports Talanoa na so so ngā mea lead o mai uma e alo lo fai le aulea pe a fa pe e ise currency e aru sa o kupingei alua ia lato ai go so o me fuisi nga vai ar melia ka ko va fa maro luska mo rems sa le ka foi a koi e le mai le result Paulo le coach le le result e cerca ka ver au le wo ai le lope ke wo foi mai a fa maro luska mo rems e ka ko mai e le se ser tala na yoi le au pikisa o mai a setan melo ko foi a kungi Paulo le au o le o qualify le World Cup a sekle coach yoi a fa maro luska ya fa mai wo le se tupi a la fa finga ruenga ka ye le singa ruenga a la e cerca ka le ava ko le avera yoi a foi le winga ngale mele o le winga ngale mele kama ia ia makua I pingi ia kama lo vai ka carga o beta voi le iron eco awa o me ka ke fa ka ko e ai mong a ko maule pole Ramsey bye bye e wala atu wala ka le foi no to te na e foi le para estama mo le HP o so di fa no fa mai ko ya wa ya nga ko ya kula se sila ko kam na to e para foi estama le HP ai va pe mai wo pasi mai le temi fa ngata ya le tali lo fa makana asia ka ingana ava pela anti la ko kam a va pela para ya ku ai ko ya ku o la ko kam le anti o la so epiki a voi la lo va fa te inga le fa malo lo mai tama yel te to fitu al man Samoa lena ele to na malaina lena avele avole pranda woli en fa pe mai la woli en tau fa le ngaina le au tulang fa malo lo ai uma ko epiki mal sulima to avele ta longa len te nei o te mo mai a faya o palasi ele upu o fa malo o fa malo pe fela mele a faila e mafaina ave wai o ngei kula fongo ele kula fongo me ka impersia e ka mau sa e peisa i rungo discretion ata ita ka ngaka ye pule le la o kwa ya ku fo ile palaia a fai kwa ya ku ai asila ku ka ngaka le apalai is the most experienced person la mele fa ngale discretion male upol kwa se ka mai foi Ramsey ero foi Ramsey ke me umar ke oiga va ko penga va ko ka kia ye puyo so le sa mo o me ngi lo ka ko vai ku e fai o le man ka kia la para es ka mai o nga va pe me o mai fa me fa mo mai fa pe ni mo ale wigala na le u fa to nei le manusina mala to tau mo fainga ole aka nga le uka ko review linga le mele la tau ta pena mai il fa ngai non mon sina tau to so initialin ale sale iango ye wa me ri la para ya o mo me se ka la para ska ko kamo le fionga ngal mo mana Rudy il si o ni la ve fo ir mene ola o palu ya I fa sa pasui ir ai e fa ka fu ale me a va pe a manga o sa mo leila ka pima ko fo menga ye kilingi mene a kilingi ave se o makanga kala ye ko kongo wa ska mai mea pisi o ki a ko fa mo o mangchina le fa mo mai kal kongo mai a fai o mai fongo la ye ngai kama vo ye kongo yo mai ma kai mi a vo ole tulanga na pe an tatu pisa solo mata pisa matulanga ale ave sea le fa por kiki ko mai ole wata ta mai lava ya ele o fial to te le onai pa anga le la kapi mai le la langi anga I ta ile chairman tulanga va e me o fa o mo fa kalanga ya fa longo fa me inga mai mo mai ko inga ka ko pokala me na se kengi ninga ba ko la lo malolo aminga ke I ko inga ma fa me e pa wala le o kanga ka o mai sa o se la ko fam kala e mo ia o iso a ko ka a ke rola ia pa maka kalier ko kalia tui kalia fa fe kai
Mai wa tatau foi na fai sana malolonga foi Se le. wanga ke le akala rau bangi fai ar vaenga le kan. Ai le fai sa al ko inga. Paminga mo koi langonga al ko inga al ka ko. Lai me le fai pe me vaenga le osami la vaenga ia ma fa ma vaenga. Ia wa e pe ko aku ku voi le yo ye fam kalanga foi ya. Ale la wo fanga sa o ko ai. Ai me lo ko mau il ko inga. Le inga mau ko mo fa. Ele vai ficar lá com mau. Ela se oficina la O lo que ka oficina ko pe mo. La yo la oficina. Fa mate talia. O que de tauringa o que de oficina le mero ai fa mate talia. Awa ese fa pe mai fa tai wo to foi mai sa. A oficina. E kadia la. Sa ko mo ko. Ta. Ngal ta la me lai. Ele uma ele yo ya lia. O yere yo ya lia. Ta. Ke kongwai na rua, no inga le nganga le tua le. E mafua la utala le fa ya tulo tele o mana oe ese mari ai ona o fatita inga o te mana e vatu. Fa fonga mai le tulo, fa sino mai le tulo. No fa tau atu nei le tai ona ana nafi. O mai se article le to ina sunga tuila epa. Ma fase a ile steering committee fo ile a le poloketi miliona. Ma fa pe mai lala so no key word lo ke fa mai wata tauna fa ma vai mal vai ngaia. E le fainga a e lato poloketi mal kai inga. O ka kia lo ke o fia wa o te fa lo te le te ya e ya mata upu lo tele a o key word lo te mana e o ko mai. O fa ma vai. E fia ke de ko inga. E sele mai le ko inga mele anga ke vai a kuro fa ma ko fo upale wala wilo er ko inga fa ma vai a wo fail a wo lea fa ma vai ala le uka ko fiu lu ia kur mele te uto fa fo ia na fa ma vai a fisi mai pole me ma fo anga wo le se coupe Elaines ko fia lo fa la kapi le anga o le ko le ke sa fa ia sa la ka ko fa ia la lu fa ma vai mai. A foi te fatu ele fa ma vai mai mo kako ai mo le o le la kapi le tunu o le upu moni ma le upu tautino ele o to e fia to nature ko e fia sponsor ele o to e fia e o fo ia no makamba fanga upo o fia fo e kusi ye ngi kusi ma aisi ai ele o to e va le tu loa wina sulu masinga ile man malama ia yo kama fanga asa mo ele mele ku so le winga na o tango o to me o ata no foi tau le article le afa mai o te tau no fa ma vai uma steering committee le o ia la o so lai o afa fia la ka kola kapi wa ka ka uma fa ma vai mo mai le por del rugby ni te tau la kapi sa o fa tu ai a wo ke fai me ma o alu nga ai wa ka ka uma ro fa ma vai ai ka wo ke tu langa le ole ya na Fetu Samoa ole molungo numero matu ni tamatua o matu le to tonu ina matalia ina le kako laula fono le male port ale la pisa mo ta sawan si vanga na vala tangata na toia si vanga tangata na toia ola e se folo na ia la ia tu langi malona la lang ale to tele matou male molungo matou le tonu matou le to e tonu ina matou lang ina le laula wa fono le o le matou voia so ta inga fo o tau no o se umala yo e vai ya ka kong fo yo ya pese o fango mo e fengi ko fai fo le vai so me mala ya wal ngi ya me porque kile ke a pe fai se longa wanga se ka ka ya ru ai mali mai o manga o fo le ku u ye se swing when manga yo al kam fai ngaro fanga o le o kengi ia luka ke ko ia ka wa ia ele mele e ka mai e folinga me o lo ele ma lama fo male pa fa pela sui o la lo ai a sui ia lo amaka me men mo sina mai kula i me se poar mala ko e fa maongi ma fai al finga lo le ko fa maongi la ola ku ma fai nga luenga
ngā mea kakawhai ngā ruenga, kakawhai mea sao, kakai ia lofa lakapi, wa lofa whinga ia Samoa. Whai ngā ruenga, wai peanga wheku whamkang, se po ai alka kai mai. Alai vai ia kula ko ngu ma kou ka kou. Alai whai ngā ruenga whamaui, ma whai lei kulanga o mea o kupe o mea ala Awa e reflect me lungole ilmalai. Ma lo whaftai, ia, o te loe te le fia whaso. Ai unho le tātou te mi fo ile nei vanga o le fiafi. Ua mana ia le te lo le tātou whaso no o le manumanunga i tau mwhainga si tātou au o le manusina. Mai se fo ana tāpena ngā matulanga umu whapena. Ia, tāro sia. Ia wana i tutupu valo angama mei o tātou whaama i te atu ma tātou wa ia ina ia toi urufia ele nganga pa i o le ilo to i la tau o lo o whaiani nei tonga fiti ma tau pule pule nga jitono le tātou la kapi Samoa. Ia ula mala e ina ia la walunga matu matila. Matoi whaafo i le tūlanga le lei o pule anga i jitono le tātou la kapi Samoa. Tau walunga na mātou por kalame le lima. Ia, whaamangaro fo i se ngangana ua so pautu ma le tau tamali i le whaafonga. Ia, toi whaafo i mai le mātou lulau. Ia, ae mo le le fiafi. Ia, olo nei whaatau waa me se fo i le whionga Aumua ma le whionga Toleafoa. Mātou whaatou whaatu. Whaasoi fo ia. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.